Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. O MLA jong Maulai constituency uba process ti Sawkmie ulapan pau ka jing sngongo ya ublay try kan rat ubala aibor ya uban le ya ki kam ki Barit syaki nongshong shnong jong Maulai constituency menba ka jela Meghalaya bat ka partai barok ko wei kala Jinglynshop ha ka jing pangklam COVID-19 lengbaga ni ka video uba proses ulapan pau ru ba komunong mikmat unang yai tre syutam syushu na ka benta ka bit ka biang jong ka Maulai constituency bat ka jelahi barok ko wei Urang ba uba shisha na Maulai ya uduk ujuki urang li upay patukmi na jingi usakri jenggot pat pa usna pagitu kipor ba jinjar Ïarap halanat hasipa hapor jong kaklam baro ingi saki ba umi kom nam yala kendo yala di mit patski utre Ïarap kat bala siya upad ba usay Tehulog jingle baba proses wajukle Kashap nong yalam sim jin surte ube Uso uba bhasakmat iyayobi Karoy ka parhabaro ka constituency halanat hasipa hapor jong kaklam baro ingi saki ba umi kom nam yala kendo yala di mit patski utre Ïarap kat bala siya upad ba usay Tehulog jingle baba proses wajukle Kashap nong yalam sim jin surte ube Uso uba bhasakmat iyayobi Karoy ka parhabaro ka constituency halanat hasipa hapor jong kaklam baro ingi saki ba umi kom nam yala kendo yala di mit patski utre Ïarap kat bala siya upad ba usay Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC
by calling on 96877 96877.